بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. يكي الله سبحانه وتعالى تدد مون دتو سني دو هاندو دو يتede ينتوري يجولو انا من محمد صلى الله عليه وسلم او مولوني ميدا سبو يرمن يجولو صحابه بن فو وجولو اي هور كلا جوكو دينا كبه جوكو نوكا يو الله جوكي ان كان دينا تبنتنا اي هور مكه جتان ندل مكه اللهم امين. قال في دو يالله يرمن نمو وادي غول جيمول دو وي والذكر القران فاندا دو الذكر والقرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يطلب الذكر بالقرآن. القرآن هو بالإجماع يفتان والمفتر مخصوص وهرتناد، يعني يخص القرآن بالإجماع كما قد خص بالقياس كل منهما. wano woniri noon no hertinire kadi sabu qiyasi on gooto kala e majji, mana alqur'ana wa sunna yukhassasani bil qiyas. andi ko dammugal fi hertingol ko hunnuno ko yaaji faaɗinira ɗum goɗɗum ngo ittintinna toon goɗɗum. Kongol ara tawa hingol mofti piiji buy, kongol go aroya tawa no yaltini ɗi goɗɗum e ɗi piiji ɗa ko gonɗa kongol tindinayno kon. Ko ɗum wonno ɗen e yewtude fi muɗum e yewtini wonde alqur'an no hertina alqur'an. Alqur'an no ara aya goo taw aya on no yaaji no tindini fi piiji buy, aya go aroya ɓuyta ɗin ɗon piiji ko waɗa aya tindino kon e yaltina toon goɗɗum. E waɗi misal sonnaɓe ɓe moodi mum maayata accira ɗum ɓaawa, aya go ari wonde ɓen ɗon sonnaɓe fuu kala sonnade mo moodi mum maayi acci ɗum ko yo heyno lebbi nayi e balɗe sappo. walladina yatawaffana minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra. ɗo oɗo aya ko holli kala sonnade mo moodi mum maayi acciri ɗum ɓaawa o heynagol makko ngol ma edda makko on ko lebbi nayi e balɗe sappo. aya go aroy yaltin toon woɓɓe goo ittintini ɓen ɗo o wi wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna. sonnaɓe sowiɓe ɓen ɓeeɗo kañum edda muɗum haa ɓe jibina. joni noon sonnajo si moodi muɗum maayi tawi ko sowiɗo, se ko oto aya daaruɗen inna edda makko ko lebbina e balɗe sappo. se ndaari oɗa aya en tawi on ɗon no ittintinnade on ɗon kañum wona lebbino e balɗe sappo. si tawi moodi makko accu joni o heeɓi lebbi 7, moodi makko maayi lewru wotru tungo jibini, aray siko on no wawi yettude inne kanko aray kengoyagal makko lanni. wiɗen kadi sunna nelaaɗo sallllahu alih wa sallam no hertina sunna nelaaɗo ɗanno maka konngol tawa ko yaajugol o makoya konngol goo tawano ɗum ɗon no ittintinni toon woɓɓe goo ɓe tawata ɓen ɗon hari ɓe naatino e ngola konngol aranol toon. wona noon noon ko ɗum woni ɗen e yewtude fi muɗum o wi ɗo
jonno alqur'ana on en andi no hertinire alqur'ana ko selli kon alqur'ana no hertinire kadi sunna alqur'ana on no hertinire kadi ijma woko saha fewno sahabaɓe ɓen al-ijma huwa ittifaqu ahlu asrin ala hukmin ma summa yanqaridu qabla an yarjia ahadu ijma ko yimɓe wuurduɓe kamɓe fof ɓe fotta e hunde wotere e ñaaware wotere ɓe fof haray goto inaali min ɗum ɗo mi tawta wona noon haa ɓe fof kadi ɓe lanna ɓe maaya fes hara goto yilti to yaaki inni ha min de en fotno hunde kadi kono noon mi firtide mi tawi mi naano mi faami ko ɗum wiyete ijma en jango e fimo ɗum yeeso ɗum ɗo ko dalil wano fewno sahabaɓe nelaaɗo lowɗuno ñaawoje ɗe ɓe fotti e mum tawa yeddude ala fes ɓe fof hiɓe fotti gooto anndaka wonde wi kañum ɗum ɗo wakkilaake dalil jogiiɗo doole jon noon yarli ɗum ɗo ka wi'ugol no fotta hiini kono yarli waɗi par ce que ijma waɗi tahsis umumi ayatin aw hadithin oɗo bahto woni o wiyani ko fandi ɗo wiyani bi qawlihi wadhikru bil ijma'i makhsusun oɗo woni alqismu alkhamis feccere jawabere nden wa huwa ɗum tahsisu alqur'ani bil ijma' ko hertinirgol alqur'ana on fottangol sahabaɓe wa dhikru ismu min asma'i alqur'an wa dhikr ko inde alqur'an fa ida ajma'at al ummatu ala shay'in si mofteɗen fotti e hunde fa inna ijma'ahum tabti wonde fottangol maɓɓe ngon yukhassisu umuma alqur'an ɗum no wawi hertinde ko alqur'ana hunnuno wa yumassala ba'duhum lidhalika bi ayati mawarith woɓɓe goo e karamo koɓɓe ɓe waɗiri misal ɗum ayaje ndondi ɗen ma kawni lmamluki la yaris wondude e jeyaɗo ronata ayaje ɗen ayaje alqur'ana ɗen fika ndondi wano قال الله تعالى ان الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الله نوصيهم كبيب بمودو ستاوي هبرون دو للذكر مثل حظ الانثيين haray ɓiɓɓe worɓe ɓen e ɓiɓɓe rewɓe ɓen ko honno ɓe ronirtanene maɓɓe ma bam maɓɓe ko gorko on ƴettay geɓe ɓe jiwɓe ɗiɗo rewɓe ɗiɗo o wi ɗo fa ida mata rajulun si gorko maañi walahu awladu mo mari ɓiɓɓe innama awlad ɗo worɓe rewɓe fof kono naati wa ahadum kono goɗɗo e ɓen ɓiɓɓe noon raqiqum ko jiyaɗo ko yettisojo maani fa hal yaris ene oronay se ƴetti aya on umum aya on o en ɓe allah yusikumullah fi awladikum lidhakari mithlu hadhihi l-unthayayn tay ko onno wonirta joni goɗɗo maaya o acca ɓiɓɓe ɓen ɓiɓɓe makko tawa woɓɓe goo ko rimɓe woɓɓe goo na rimɓe hewna kanko heɓɓe fof makko yumkin no wawi wonde tawa wiyete so joɗni en no misal tawi no wawi wonde no wawi wonde honno wawi tawonirde joni Abdoulaye Sow ɗo ko min jeeni o ɗaɓɓa noon sottitagol min mi newni joni ma min namo an e ɓiɗɗo ma kaari ɓiɗɗo ma kaari ɓiɗɗo ma kaari ɓiɗɗo ma kaari noon ɗo mi riɗini o amma kaarijo o
on ɗon lutta ɗo ko yanganomi ɗo ko joganomi satalde nde ɓe joni kanko e toɗɗa ɓen ɓe rindin heddiɗa goɗɗo goo ma ɗiɗo ɓen ɗo rinda si hawno o maayi so ƴetti umumul aya on ko wonde ɓiɓɓe makko ɓen fuu ɓe rona worɓe e rewɓe hay on ɗon ko e ɓiɓɓe makko ɓen o jeeya ka kono wi ijma no yaltini on ɗon bil ijma no fottana wonde jiyaɗo kañum ronata joni on ɗon kanko o ronata min mawani l irth wa yamnau lchakhsa min almirathi wa yatmira li thalath reɓɓum wagat no wahtilafu din ɓe wi ɓe waddi on ɗum misal woɗum ɗo ko takhsisu lqur'ani bi al ijma وفيه كلام طويل جدا جدا قالوا الآية عامة تدل على أنه يرث بأي آية هني نهول وند أورد جيا وكذا رنا لأنه من الأول سبق يبيت وجيا ولكن بالإجماع أنه لا يرث كونوا قفتنا عنكم وند ورمتا فيكون إجماع خصص الآية وانتم الإجماع هاروني كرني آية ولكننا نقول ويكون نوعين هدوية إن هذا ليس بصحيح ويلون دوناكو سيلي لأن عموم الآية لا يدخل فيها المملوك أصلا سبو لأن عموم الآية لم يدخل فيه المملوك أصلا ويسبو هم نقول آية هم نقول ناتالكم أصلا جيادة لأن الله في قوله للذكر ويسب آية لامو كونغول الله سبحانه وتعالى للذكر مثل هذا الإنسان للذكر للتمليك دونك في جينغول والمملوك لا يملك جيادو جياتا تو ورادوري يدندانغال كو يدندينا ويقول جيادو جيا ما جياتا مسألة خلافية أصلا جون بكو مسألة خلافية لا 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 ينفى الخلاف بالخلاف لا تنفى مسألة خلافية بمسألة خلافية مثلها هاجوني كوي دوكم يبقى الخلاف خلافا نهدي هاجوني كيودنا دون يدنا يالي إجماع ودي تخصيص آية كاورا لتخصيص يالي جيار نجيا كاجيتا سلي كون جيار ستابي jeyɗo mo on duŋanike mo yo faggito o wi faggito sa faggitike ko faggitoɗa kon ko an jeeyi bi idnihi yamlik imo jeeyi wadali o wi wadalilu annahu la yamliku qawlu nabi sallah sallam o wi ko woni dalil wonde jiyaɗo o jeeyata ko konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko maki man baa abdan وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ويمي جيادة tawa jiyaaɗo no mari jawdi ndin jawdi ɗon ko hombo e maɓɓe yeeni ko sooduɗo on ka ko yeeyi ɗon o wi fa maaluhu jawdi jiyaaɗo on lilladi ba'ahu ko wonande on yeeyiɗo mo illa an yashtaritahu lmubta'u sina hara sooduɗo on shartinno inni mi soodi jiyaaɗo ma o si tawi ko kanko e jawdi makko ndin fof yeeyiduɗani ma hara mi hendo to jawdi makko ndin kadi ɗo ɓe ƴettiri ni wonde hara e jiyaaɗo jeyata kono ko wiide noon ɗo ko si tawi hara ko faggiti hara annu e faggitagol makko ngol ko jeyɗo mo on o faggitani jeyɗo mo on newnanaali mo yo faggito fi yo jeyan hoore ma si ko ɗon haray ko noon ila sallah sallam ko hadis on ɗo ko non woni mi mana jiyaaɗo kanko e jawdi makko ndin fof ko jeyɗo mo on jii yette sojo e jawdi makko ndin fof ko yette bari jon jeeyi jeyɗi fof jon noon si o yette bari jon yeeyi yette sojo makko on taw noon on masalan o yeeyamo taw mo jogii motoori goɗɗo soodamo
fi motor wowla ka few o yarano yamo noon tu o tawa mo jogi motor en ɗum motor ɗo kombo je ɗum motor ɗo de ko motor am awa ƴettunuma hen yeeɗo no motor ndum ko min jeymi ko kanko jeymi kono ɓay ko fewndu ko jeyatano ko min jeymo joni ko kanko mi yeeyima mi yeeydal mo e jawdi makko ndi wonno fottana wonde coñci ko ɓorni kon e piiji ko hutota kon ko tawata ɗum ɗo ko laabudda si tawi kadi joni ko jogiɗo métier alaji ko gollititta kon ɗum ɗon no fottana mo soodimo ɗum non haray ko o yaada e mum ko jawdi wondi goni tawata imo wawi accude nin non hara o lorraki soorɗomo on lorraki ko nin ɗon ɓe woni e wolde fimde wala kollin ko masala mbiyen kama qultu yabgal khilafu khilafan yalni himo jeeya ka o jeeyata sikko o faggiti kon ko e dunga e jeyɗu mum o wi fa ida warrasna al mamluka o wi si en roni ni jeeyaɗo sara al mirasu li sayyidihi haray ndondi ko geɓal ko heɓi kon wontanoyay e jeyɗo mum kalifa makko on wa huwa ajnabiyu min al mayiti e horle on ɗon ko janano e mayɗo on hara en jetti jawdi en rewni e junngo jiyaɗon ɗon kono ndi yaha joni e junngo goɗɗo goo mo tawata on ɗon ha nana ronde puisque on ɗon ko janano e mayɗo on o wi ko ɗum waɗi en wi ay nayo ronde joni si tawi jiyaɗo on mo gasta ronde maayi joni kam ko goɗɗo goo jeyni inne joni wiyen e masala waɗa misal ka Abdoulaye Sow ɗo Abdoulaye Sow joni ko min jeyni o heɓi ɓiɓɓe ɓiɗɗo goo mi yetta ɓiɗɗo goo mi yeeya Ceerno Haadi ɗo joni kanko jeyi Ceerno Haadi e Abdoulaye Sow wonaɓe endan fes oɗo ko yette Jallojo oɗo ko yette Sojo masala joni noon si en wi'i jeeyaɗo norona joni innen oɗo joni mi rindinimo o maayoyano himo jogii ɓiɓɓe ene ɓiɓɓe makko ɓen ɓe fof ko rinduɓe mi rindinimo ɓiɓɓe makko ɓen kono on ɗo tawi mi yeeyi ɗum ɗo joni ko mi yeeyi goɗɗo ko mi wawata fewjude fimmo on ɗon heddike ha joni kanko e waale yetta soyagal ngal si en wii o ronay si o maayi si o waɗanama geɓal direct no hendori ngal Ceerno Haadinoyde addiɗo ɗandi ko min jeyima ka joni o hendo ɗo wono 10 million e juuɗe ko o roni kon ben makko o ƴettani o naɓa ɓayode tun Ceerno Haadi waɗe pif en joni Ceerno Haadi wawi was joni ko Ceerno Haadi roni ɗo roni Abdoulaye Sow ele ko jarano e makko ɓen kafa goron ɓen aliye ɗum no oliyeyo mo yani janano rongol mo janano e muɗum tawata sharia wiyaɓeɗo e ronidir wi koye kuppu innen he jeeyaɗo kanko ronata wotaw ƴettuga fes ɓay so ƴettiga tum ko goɗɗo go hen ɗoy to yo accan luttu yo accan jeeɓe tigui kamɓe on ɓe senda koye on ɗon misal ɓe addi ɓe inni o haray jeeyaɗo ronata fi wota janano ronoyi mo hanano ronde masala khilafiya komi inni ko yawgal khilafu khilafa o wi kanko ceernojo o wi walam alam mi andani ila saati hadihi ha o waktu ka wonden ɗo ni saa anko fewno ɗo ni anna shay'an min alkitabi wonde hunde e deftere Allah nden wa sunnati e sunnanela ɗon hussa hertinirama bil ijma o wi kanko ko gonga no wawi wonde kono est ce que woni o wi kanko o andana ɗum misal
وند القرآن ودنما خص بالإجماع ما دون سنة خص بالإجماع وهاك وجودي له ويترين هاك بجودي له إلى ساعة هذه هؤلاء كم يريدوا من عنده كان شيخ محمد مصاري بن عثيمين كلهم وكما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع وفهو المأمول أيضا ويوانون المعنجرات من كذي بالتتبع وجوك تقول إنما نوي استقراء بالاستقراء علمته بالاستقراء علمته بالتتبع جودي سأني هي هو نكاري الله يعني إن الأنفال آيفون 14 مالنا قلت إنما هو على مدينة طيب هون عندي ده بيتب مياري بوتيك بار بوتيك لا لندن هامل جاي بوتيك هذه المدينة فوق كاملان بين الله بين علماء بالاستقراء ما علماء بالتتبع لأنه سايقول وقت النفي إنه ذكر الله دون على دليل على دليل هون عندي على دليل no hato ngini hara kala ka dalili wonton fop ayurne kala deftere ka sifa on dalil do wawata wonde ta ayurne ka tawi ala wada non nafu inna dundo ala few da andi to fewno ko men janga no ko men woni deuxième année kulliya karamo ko jabe jangina no men usul on tay piji no yalti ka université don fedde ji wa fedde بينو يكو بإخوان مسلمون بينو كلهم دون تاي نفوت دي يالتدو on kanam ko non tahi be tout mirimo wonde ko ikhwan muslimun o je kon ikhwan muslimun bi etebe dum ben saudi ikhwan muslimun won be misra ben no wodi kabe fotti sedda ko no wodi buy kabe sedda telen ka aqida bebe saudi kambe ko aqida salafiyya be jogi ko woni telen ka politique be manhaj ko salafiyya ko be ben to ko be yiri ko kambe ka politique nanan be yiri ko don to woni farq hakkun ma ikhwan telen won be misra ben kun be ludde be telen ka aqida be gilli ngir piji ko be fala adde mun ko men arino fi mas'ala majaz est-ce que majaz no wodi ka ala en jangino no bawga wandi don ko mi hak ko nokku hakkunde yimbe salaf wono ashaira en ashariyan ko ben khilaf molna no der ko majaz on be watti ha be riwo sifaji Allah ni yi Allah tabintini ka alqur'ana ibn Allah tabintini ka sunna jono waro kanko fayda himo onyori e tabintinnugol majaz woni majaz no wodi ka alquran majaz no wodi ka ma ko jinelado kono non ka inde Allah ka sifaji Allah do na majaz ala jono mo yewta ka hala o inni o wi hay ibnu taymiya no tabintinni no wi majaz no wodi ko woni ala naka inde Allah ka sifaji Allah pay kun suka gono don saudi enjo fay ko mena jodu non widu magala hada ibn taymi wala al fes kam ko ibn taymi ko honno andirda ibn taymi wala woni mi do wi ibn taymi no gol anda ibn taymi wala yon landoma defte ibn taymi windi dem fop a jangire pay ko ba o mi jangal fo konno ngo wolal o ni awata usul ko do wete tahakkum ka awol go to impose go to hude tawad nan da dali joni min mi wona dem hay deftere kay do temi ya o yedu danga nabi go ko ibtami woni ko gonga mana gonga
ko wonɗen ɗo ko tabintindugol est ce que Ibnu Taymiyya wowli ka wowlani fi tabintindugol o wowli min wiiɗo ɗum on miɗo hatoñine addugol ka wowli ɗum an wiiɗo o wowlani no hato ngin tawa a jangi defte makko ɗen fuu bil istiqra ɓe pooɗi ɗon ha darse on boni fes on tumati pay ɗum ko yeye to direction mo wonde oɗo awa ɗo ko ni kanko yimo waɗi wi majaz woodi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo o yeyto ɗum karamakoɓe aguiɗa ɓe tawi ɗum ko probléme molna wonti on tumati ɓe noddi karamakojo o inni min ko ɗum minni kono noon min komi wowli ko hino deftere nden ɗo hino ka Ibnu Taymiyya woni ɗo jangue ɗum ɗo o janggitawi ko wowli ɗum ko gonga o addoy ka classe o jangi o inni yo goɗɗo amen janngo ɓay so kanko jangi joni wawa sayi ko faala ko mo jangi ɗimmojo an ivoirien jo docteur Mouhammad Doucouré o jangi mi tawi ko ɗum tikku nas ko karamakojo woni ko ɗum o toñaɗe mo tawi woni gueɗe suka o wowi ha joni o wi o gomɗinani o jaɓani ha joni an ma anda kono faala ɓe yehi ɓe ñawoyi ka direction an min karamakojo lim karamakojo tawi kanko jogi o inni min mi na fi wigol majasi no moƴƴima moƴƴa na ɗum wonde ko est ce que Ibnu Taymiyya wowli konngol ngol ka wolari konngol tabiti wonde wowli konngol hino ka o windi hin ka deftere makko ɓeyni halas joni talibajo heddagol mo ka université ɗon no e junngo karamakojo so wi yo yaltina o yaltina par ce que o waɗi yawre o waɗi borraneji o yeddi e hoore wala de karamakojo indi gasi min miɗo newni yo heddoɗo o janggaɗo e hunde wotere yeeso ɓe o fennimi ɓen o yaaro o inni ko kanko feni min ko gonga mi joni ko yeeso talibaɓe ka classe ko ɗon o inni ko woni ko nagonta mi toni Ibnu Taymiyya mi fene hoore ma tagawwaltu alayhi yani tagawwaltu alayhi a wowlinimo ko o wowla ɗum woni a feninimo a feni hoore ma so yehi ka classe ɗo o dari ko yeeso talibaɓe fof ko inni he mi yeddiɗo kono ko min woni ala gonga mi haɗa gasi kono noon min rewde kam e rewno ɗo talibajo on faala wadde ɗum kono o tawi ɗo waɗamo faslu ɓe yaltinemo fes ka université si o yalti ɗon on tumati sa yalti e université saudi goto e nder saudi o fof a janggani si andama wonde université goɗɗo o raɗi kema a yata janngo e université goɗɗo ɓawɗum waɗi université ji woni toon ɗin fof ko université gouvernement ala privé sakko nan joni aywa e woɗa yaha e woɗa wala kolli ko tawi feere ala ɓe o ara ala stihia en o innamo waɗi tigui jagga ko min woni ala goonga ko min fala kono addi ka haala ko wiyete istiqra o wiɗo istiqra a witta tabbo si a wi ay hunde nde ala yo taw kala kande gasayno wonde ɗon a hewtino a ndaari a tawi nde ala no woɗi daliji ɓuri ko noon ɗi riwirte ne hunde kaari ala hada la yujad ala kono noon wona taw ala ko ka hunduko ma ɗum tum woni yo taw hara filan hara ala ko ɗum waɗi o wiɗo kanko o wi bitta tabbu mi jokkiti mi ndaari kala ka tawata no waɗi ihtimal est ce que ɗo o aya anma ɗo ijma no woni waɗɗo tafsis o wi kanko o yaadi o wi fo wol maqbulade o wi ko ɗum kadi haqqille ƴetti fala yumkin an yukhassasa alquran wa sunnatu bil ijma o wi newaki ka alquran ma sunna herɗnire fottango o wi lenna al ijma ala budda lahu min mustanadin sabuna ijma feere ala ɓe ijma on heɓa ka ɓahi heɓa tuugorde heɓa ka dari e hoore muɗum finam ijma joni wona ka o sursi ɓe wadde ardinde daliji ɗin ɓe nakko oɗo dali ɓuri jogade doole heeda ɗon oɗo heeda ɗon oɗo heeda ɗon oɗo ko dalil hombo ɓuri jogade doole
الإجماع سيقول ونا ما تقول ماذا يم بيون ود يسوع القرآن ود كون يسوع سنة إجماع كو القرآن إما كو آية القرآن مو فتالو يمو ondon e aya alqur'ana goddo go mo tawata no yeddonda fotta kay mun ko hombo e majibri dole fotta le mun buri jogade dole kono ni mana ijma be haram wodi ka kambe fottu be wi be dum do no harami fes sahaba be fofotti wonde dum do dagaaki hala no wodi ka be tippi kono mustanado honto be tippi ko imma ko e alqur'an aya alqur'an ma ko aya e ma ko la sallallahu alaihi wa alihi wasallam kono wasi ko ijma on buri jogare dole parce que ko imma ko aya ko dalil wonno ka alquran musahaba be fo fotti e mum fottugol mabbe ngol fu don no be jonni mo be di jonde mo dole eta ijma kanyu montataki alquran no di aya je ko monta kono ijma montataki oyi wala yumkin an tajma al ummatu ala ghairi dalil ne wata ko fes nde moftede mo to fottana hunde harabe ala dalil fal ijma dalilu ala dalil ay o ijma ko dalil wonde dalil no wodi sina matun do ajma'at al ummatu ala hada moftede no fottani dum do hara dum no holli wonde ko be fottani mun ko numari dalil abe fottani to hara dalil ala walaysa dalilan bila dalil وإجماع وناوي دو دليل مو على دليل يعني كو دليل ما هي دو هو دليل فلا يمكن إجماع إلا من دليل من كتاب أو سنة ولكن قد يخفى الدليل بسبب تصرف بعض الناس فيقول يحرم كذا بالإجماع ويكون نواوي دليل إجماع مو إجماع دليل نوريها بميدون دوكو نفتا no wayi on dalli harano no suudi fi honɗum o suudani ko ɓay fayda ko ɓuri kon yimɓe ɓen ko ɓe tuugi notta ko ijma o ɓen hada ijma hada haramu bil ijma hada yajudu bil ijma joni sa yehi joni ka administration ministère ya faala goɗɗum ɓeyni non ɗum ɗo c'est interdit gouvernement waɗi no interdit no gasa ɓe hollatama article o sa ndaari ka loi fondamental ɗum ɗo article kaza ma décret no yaltuno 1900 ɗum ɗo e ɗum ɗo pourtant wonde ɗum ɗo wattaki ɓe hollatama kono nde ministre no inna ɗum ɗo ko formement interdit est ce que wolani ɗum ara ala kaw tuugi si tawi koye leydi saria o tan no ara ala kaw tuugi si tawi ko leydi saria kono noon no wawi hara wolnani ma dali oye ma non non c'est interdit ko noon ijma way joni dali ijma on na fo andata parce que yimɓe wiya ɗum hada ijma ɗum ɗo ko fottanaɗo fof no fottani ko honto ɓe cippi haa ɓe fottani ɗon haren woodi kono ɗum ɗon fayda suuɗo ɗum no wolataki o wi wa dalil min annassi mawjudun lakinnahu la yati bihi ay ko ɗum o wi on tigi ne ɗum ɗo no harami ijma hara noon dalil on no woodi nassu mum no woodi kono o addata no wowolta ko fi honno summa bada dhalika ma tuli zaman refti ɓaawa ɗum noon wonde e juutugol zaman o neeɓugol ngol woto naabuli ulamai badihim min badi yunsa dalil ano karba ko ɓe eggiɗirgol ɗum jooni woɓɓe egga e woɓɓe nana mi nani dey ɓen no wiya wo ɗum ko ijma no harmi ijma no fottana ijma hara wolaade dalil on waɗa ha dalil o yejjite jooni ko ijma on tum wona gollitirede no winir noon wiye tum jooni ko interdisade hara wowlataake ko article hombo interdisi ɗum ka nder ka luwa
ko honto ɗum windi wonde ɗum ko interdisade kono yalta to joni ñawore nde wonde ko interdisade ko haɗa ɗum ko haɗa ɗum وقالوا كما قد خص بالقياس كل منهما يعني به بركم غردو وفاني دو الاسم السادس وفتر جيغا بردن تخصيص القرآن والسنة بالقياس وهرتني القرآن والسنة هرتني القياس ومثاله ومثال مدو قوله تعالى كما قال كاوي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة debbo jeenowo e gorko jeenowo focce gooto e maɓɓe kala piyeɓe loyru temete fa qawluhu azaniyatu tashmalu wa tashmulu alhurrata wal ama ka o wiɗo azaniyatu debbo jeenowo no naati nder ɗo dimu debbo dimu e korko fof ka ɗo ko an wa qawlu azzani e konngol makko wi kadi gorko jeenowo on ɗo kadi yashmulu alhurra wal abda no mooɓi ɗo kadi dimowo jiya ɗon lakinna azaniyata kadi khussisa minha al amatu bi qawlihi taala kono ka wiyano azzaniya debbo jeenowo no ittintinnaɗo korɗo honno ittintinni ɗon korɗo yaltini korɗon ɗon kañum ko konngol Allah to ɗon ka o wii konngol Allah to ɗon ka o wii ɗon fa ida uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min al'adab fa ida uhsinna si ɓe saŋike tukulo wiyata saŋagol mana si ɓe meeɗama jombede fa in atayna si ɓe addi ɗum ɗo ko kamɓe ko horɓe ɓe gona e yewtede fi muɗum si horɓe ɓe jombama ɓe addoyino bi fahishatin zina ɓe waɗi zina haɗa ko honno ɓe hana waɗede fa alayhinna no fawiɓe nisfu feccere ma ala almuhsanati ko woni kon e hoore e rewɓe rimɓe saŋiɓe ɓen jombaɓe ɓen minal adabi modelete ɗo kamɓe ɓeytinnama ɓeynama ko feccere si tawi woni ɓe waɗi zina ko feccere ko rewɓe rimɓe ɓen lette ko ɓe lettete kon kono feccere mum ɓe ƴetta ko lori 50 idan holliɗo azania debbo jeenowo jakana debbo jeenowo fof ko hon woni tawaka toon ko korɗon idan ɗo alqur'ana hertini alqur'ana tawi mi heddani en masala mo o addi ɗo fimu on honno qiyas hertinir kadi alqur'ana ɗo وفي فهنا خص القرآن بالقرآن والزاني إن كان عبدا فما حكمه جنن تعوي والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة جنن عندك زانية نافو جك كزاني نكاد كفو أنسي غوركو جيا ودي زنا kankari ko ɗum famima o mumu aya o ko wonde ko ɗoɗo temedere ɗanuɓe inni najliduhu en piyay mo 50 jaldatan loyru 50 ko honto kippuɗen ha kanko gorko jiyaɗo waɗɗo zina kanko piiɗen mo loyru 50 pet en piyal mo loyru temedere e hoore o mumul aya o ko holli ko loyru temedere ɗo a piyene o wi ko sabu wonɗum piirɗe mo loyru 50 qiyasan alal amati ko eɓɓinirgol mo e korɗo on o wattudugol mo e korɗo on ɓay korɗo on kañum ko loyru 50 o ittintinnama e temedere on ɗa ka dima on ɗa awa gorko on ɗo kadi gorko jiyaɗo kan kadi yo ittintinni waɗen ɗo qiyas وهذه المسألة قد يقال فيها إن القياس صحيح ويخص به العموم ومسألة نواوي إيده قياس سرلي وهيرتني ko hundiɗa ko no annda ɗum kan haray gorko jiyaɗo so waɗi zina koye piye ɗum 50 na loyru temedere de
وقد يقال رواية كدوية إن الأولى عندك برهان لكم أن يبقى العموم على عمومه وهنكم يهدك هندم ولا يخصص بالقياس هرهب لذاك قياسون لأن دلالة اللفظ سبوتين دينور كونغول على أفراده هو غوتو مومم دلالة اللفظية كوتين دينور كونغول بمقتضى لغة الشارع كلنديكم حال وقت شريعه والقياس قياس دلالة تندينغول مونغول أقلية كحقية والدلالة اللفظية من الشرع تندينور كونغول يانكور إما وقت شريعه مقدمة كو أردنا ولهذا ويكسبون نقول إذا زنى العبد يجرد 100 جلدة ويكسبون وين ستاوي كدي وجيا لو غوركو وادي زنا كو يو بيلو تامر بما نجون سيوي عموم والزاني قام كلا غوركو وادي زنا تاوي انجوم بالي كو يو بيلو تامر لو وقت شريعه حاله مكو كان القران حاله مكان حاله عرب الله سبحانه وتعالى أقول الشريعة ما كون دوك القرآن كوي حال عرب مقتضى كو حال عرب كان لندي كو سينما والزاني إجيرو كو دندنا نغال غور كو جيرو هراي مناتن دير كونو نو أدي دونو نو أندا بيرلت نو ودي no wodi ko ittintinagel o mum no ittintinagel o mum ɗo si feetuɗo gorko feetuɗo waɗi zina o piyatake no temede no ittintinagel o mum ɗo si pay ko waɗi zina o piyatake no temede no ittintinagel o mum ɗo si dohlaɗo innaɗo sa waɗali zina min warta ƴette finkanni ƴettama o waɗi zina fi o dandu wonki makko ki o piyatake lewru temedde idan si tawi ittintinama ɗon kadi oɗo jiyaɗo haray wona ko hawni par ce que dalil am si tawi goɗɗum sortama toon haray o loyi haray on ɗon e qiyas ɗi ɓurdaha hande kadi ko ɗum waɗi kanko no yaari noon ko o wi yani accugol ɗon wona umum hara jiya ɗon kadi si o waɗi zina ko yo focce lewru temedere o wi ko kanko ko wi ko ɗum ɓuri handude kono mi dañƴini ko wiya qiyas kon ɗo goltigol qiyas on ko ɗum ɗon ɓuri handude ɓay umum on no piiji ɓuri sorta nder ton o jantoɗen o wi idan awa noon asbaha taqsimu almukhassis hasaba kalami almuallif kal ati o wi wonti joni sendugol mukhassis on ko hertinta kon no wallifiiɗo on ka waɗɗo yuɓɓuɗo gimɗin on no walliniri noon haray ko ni joni ardi o wi al awwal takhsisu alqur'ani bilqur'an ko hertinigol alqur'an on alqur'an thani ɗimmum takhsisu assunnati bisunnati ko hertinigol sunna on sunna الثالث تقول تخصيص القرآن بالسنة ويقبل القرآن سنة الرابع نابل تخصيص السنة بالقرآن ويقبل السنة القرآن الخامس جواب تخصيص القرآن بالإجماع ويطلق القرآن إجماع وعلى رأينا لا يصح هذا القسم وهو كان فير ما كنا جانجي كون دو فتر دو السلا السادس جيغا بندو تخصيص القرآن والسنة بالقياس ويطلق القرآن سنة قياس ونرى أن فيه نظرا ويلي أوند دون نفتح عندك يعني ونادى كوركم خلاف ندرتون فايدة كانكو كنو جاتنا وير نغانو كانكو نو ويان والله أعلم ونو أصول يانكو بنودر كان به بيري وند القرآن والسنة نهت للقياس لو الأمثلة تقول كدفت فقه ياجوده كدفت فقه ياجوده ثم دفت أصول ياجوده بجانتي دون وانو الآمدي كانوا
imam al-haramain be janti don be addi misal di be addi dalli di muradu moƴƴuru kono nden ɗo ko muhtasar ko fuɗɗo no ko escalier arano golni ni gandal usulul fiqh sen aro inchallah e defte yaajude ɗen gandu e ko honno o wiɗo ko kanko ko ɗum ɗon ɓuri kanam kanko wonde imo oño e zahiriya seeɗa ƴettugol ko feeñi koye konngol ngol acca ta'lilatul fuqaha en tori Allah subhanahu wa ta'ala hawrani min sawaba yo Allah faami dina ko faami sebbe asken kadi gollodirgol jamane golle ko wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi amin alay wano o seneka len ko wal may ben ni tayina yumonti be wonti non sellebe na jango Quran na baraji ni netti wano fekki odi asteno sel marane on be woni ɓeɗo nganndi won janngol alqur'an haa gayna neɗɗo wurɗo jannga alqur'an haa gayna anndi yo baraji ko heɓi woɗo haray neldi kaari harana yumma mum e ɓembi so sella ka sellata yani imam malik kanko mo maaki sellata imam malik no maaki allah subahana taala ko wi wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa al awfa neɗɗo marasana ko gollani wono imam ahmad ibnu taymiya ibnu qayyim no tawtiɓe ɗon sembini wonde no sella si tawi jande nden ko fi allah nde jangde wona fi joddi wona yiingo joni antun joɗɗa ɗo joni ƴetta jusu janga jusu on anniyoɗa masalan ko esiraɓe ma fatiɓe ɓen yo allah naɓu ɗum ɗo ka mandake maɓɓe yo naɓu ɗum ka compte maɓɓe ma weltiɗɗo ma no mayuno giɗo ma janga ha gayna anniyoɗa joni ɗum ɗo ɗi baraji ɗo kala ko heeɓi ɗo ko kanko kamɓe ɓe indi hewtoy wona noon ko wona jangguede kamen moɓodire ɗo inne awa sende ɗon ƴetta jusu maɓe monomanan noon jangira fi awa enveloppe ji ko sendete ko aɗum aslan baraji ala e mum sakko na wiya ɗiya hay nokkugo ma ɗi yuttani ala ɓe nafi allah waɗira ɗo si tawi woni kono wirɗen ɗa noon ko fi allah on ɗi jangiri ko yeddodira molnaga woni hakkude karama ko ɓen kono wono cheikh albani kanko tawɗaɗo ɗum fes kanko yetti ko feere imam malik nden hay ɓayo addi masalan o inni o wi ibnu gayyim ibnu taymiya nani min andirnoɓe si masalaji ɓe heewano jaɓugol sifa ɗi masalaji almim masala on heddi ko masala khilafiya ko ɓuri moƴƴude ko neltugol mayɗo on ko tawata ɗum ɗo sunna no tabiti e mum yeddodira ala e muɗum no felita sa waɗi ɗum ɗo mayɗo naftore ko ɗum ɓuri hanude no anda kan no woodi buyi ko tawata mayɗo naftora e golleji wurɗo hajja gonmo waɗangol mo umra du'ana gonmo waɗangol mo sadaka jokkugol enɗanji makko ɗi siko mawɓe on tigi teddingol ɓe weldunoɓe ila akhiri ɗum ɗon fof ɗum ɗon no fotona ti waɗɗo no terto ha o terto ma watanol khilaf kono yaɓgal khilafu heddoto masalan ko yeddodaɓe goɗɗo wata taƴude inna ɗum ɗo watta few wa billahi tawfiq ñalligo aywa o yoni ko das am siɗaɗiɗa ɗum famade mo hakkude tatabbu wa istiqrar التبع الاستقراء بوجود نوع التتبع ونوع الاستقراء انا عرفت هذا بالتتبع عرفت هذا بالاستقراء استقراء كم مجانجي دفتر لو مجانجو دنو ميال بمعنى جون سايني هون يا فارق ادي ندو هون او مثلا هو دي كاوالا مظان مكو تانجينا حرا او مثلا دو هون den defte ɗum fof fontaɗe janga te sakkitode résultat hon ɗum mi yaani inna hada la yujad hadi masala la tujad كيف عرفت بالاستقراء يعني قرأت كل الكتب التي كان من الممكن أن ترد هذه المسألة فيها لكن ما وجد تتبع كذلك وأنه من ما جون يوكا إن مدينة فوق مياي بوتيك بار بوتيك بورت بار بورت مياي تتبع كجوك تقول professional fiɗiɗo ina keriɗiɗi aran ɗum ko hajju teeray heɓimo nder o hajjata ko say banna hajju makko on ɗi mum ɗum so laaɓi
adamu ko nang fi fana alam sarasho ya baik kadalika hakku tataba ne mangal fi futu edde landi joni sonnajo fiirayru makko ɗum tele wona ko hajju si ɗum bonnanaymo hajju ɗum bonnan tan o hajju nene men aicha o hajju noon imo fiili asma binte abdoukir kadi o kankadi o wanno ani ɓenɗo fof ɓe wanno hajju tawi yimɓe on de fiirayru na bonnata ko woni o wangata ko suudu kaaba sina haraymo to mawlaaɗo ko lutti ko fof o waɗay o yahay mina o yahay arafa o aray Muzdalifa o bugoto jamaraje ɗen ɗum fof o waɗay amma si tawi o laaɓi joni sonnajo so laaɓi waktu mo laaɓi mum no fottana waktu mo laaɓi mum on no o juulani joni soko waktuji hawtodirteɗi wono fana e alansara ma futoro e gueɗe so laaɓi ka fana e alansara so laaɓi aɗanangue mutude tawi darɗe joyi no juulo no lutti espace ɓer darɗe joyi ka juuloto ara ɗo waɗɗimo juulugol fana o alansara o si tawi ko ɓer darɗe nayi pet ma ganimmo haray ko waɗɗimo juulugol ko alansara o ɗum fana on waktu mum feƴƴi kono ko noon wireten kadi ka subaka so laaɓi aɗa fajirni feerugol ɓeru darɗe joyi ko juulete no waawi juulede darɗe joyi ɗo e fajirni feerude o laaɓi ɗo no waɗɗimo juulgol futorowo geeƴe mum si tawi ko ɓeru darɗe tati pet lutti ɗo ko waɗɗimo juulugol ko geeƴe ɗen tun si tawi ko darɗe nayi ɗo no yeddodira woɓɓe yimɓe aray ko waɗɗimo juulgol ko geeƴe ɗen tun ko waɗi waktu sakkitiɗo on ko geeƴe ɗen jeeyma si geeƴe ɗen ƴetti nayi haɗa yutta yunde woɓɓe yimɓe o no waɗɗimo futturowo geeƴe o ko waɗi on waktu ɗon ko futuro on arno taw ko futuro on atti ko kanko jogii priorité henda go si futuro on hendi ko futuro kanko tattu ƴettata ha lutti darde wotere si lutti darde wotere haray o fuɗɗoray ɗum ɗon geeƴe ɗe mana o juulay futuro darɗe tati o salmina o fuɗɗoroya geeƴe ɗen darde wotere fajiri feera o timmina ko lutti kon ɓaawa ɗum ɗon alan waki man adraka rakata min assalati faqad adraka salat mo hendi ke darde wotere e nder julde e waktu mayre on hara o hendi ke nden julde ɗon hayso nde a darde luttude ko ɓaawa waktu o yaltugol o juuli ɗe haray no tanjina ko ɗum ɗon ɓuri wonde ihtiyat wonde siko darɗe nayi lutti ko juulete ɗon e fajiri feerude yo juuli futturowo geeƴe o artata futturo waɗa darɗe tati o salmina o fuɗɗora geeƴe ɗen darde wotere fajiri feera o timmina e luttude e hoore ɗon wa billahi tawfiq wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin